Karensan Yakob Roy Kasi balatip kom Gahinyo Trap Idol Season 3 balakot penlong da Gahinyo Trap Association kalakut no hakamit jong khatsan tarik uyayong arja arpulai hamairang. Hakaning segi penkut ya kani karensan Yakob Roy la wan ban sakhi lang daw President Kakasi Students Union uba Lambok Starwell Marngar kumukong san harengkat kejihadon lang uba Ore Stars em tua kakong Sweetie Lauriniang uba artis dan tatyang lembat kiwaipat. Ya kanam la du jong Gahinyo Trap Idol Season 3 lara daw samla Tony Mar benyang nakasnong mairang uba liyo ban kur ya kakusnam kabalong da kasong pisa laipo hajar tingka. Ya kekerdan kebaar lara da kasamla Iban Pernah Shisha Majau haringkat kasong pisa kebalong arpo hajar tingka badi kekerdan kebalai pat layo benra da kasamla Clarinet Mary Lawai lembat kasong pisa kebalong khatsan hajar tingka. To ai bangin penon kam ya benu kalenti kahop wajib sya. Du samla dan rawai jerwai kamai kahop. Wana mana bakta kacing kekli kan lemno mengi beduai. Handrai kasong Ganesh bentang makale na kanya Gahinyo Trap Association kasong Ganesh bentang tak cingkli begidon kada jong kathong bajuki jadi kentiu ikut sama hakeleng jo begitu lana man wai buai gidon yak tak jo kalenti ban kentiu lang la kalong hanu bentang la kalong hanu kalian goblai ba akar pak ikasap ni imat tadi bagong gajan beliau misakiu kalian balong tang kecinga trela tang kecinga ansim ba tang kecing ai kakti gamon ki kalian mat kalian mengilang pakiu pengujan beliau bedang lepa akan sini joko bertai yakin pok keruyam ya kasihan bagaminya syafran kalian baru bat kham tam yuk tugini syabentang iwan ni kisnam wa fer ai ba kan ki yola kucupi banjam kersan ban penpau ya pasak pom kucupi kecingla kecitibet kucupi kandai si kabu ya kababa nak penslo tipi pinangla penjenai nak kapor nang yesai kisap panang yesai ya terburam cuma jatuh teu pak kata kasyong ai ikut sama jumlah pateng mengendai nam tak hakaknya pak kamtam nam tak buram bat kecing sorong jongkari bekerja jokowi kulai syukun 1000 mu kulai berkurang ini iwai kulai syukun